April ni khat Times of Mizoram News commentary ngai thlatute chibai March ni som thum pakhat ni mina US Israel airstrike ka khan Iran ramadam doi siamna company lian ber Tofik Daru Research and Engineering Company adeng fu ti Iran sarkar chuan asoi he company hi cancer damdoi na chok na major operation an man chi damdoi poimo big test siamna ani oil refinery ti chiat ain Iran mipui torna abel cha hle don ani Israeli Defense Minister Israel ka soidan chuan Hezbollah helpol telaka beipui thlak hi kan chunjom dona Lebanon chimthlang lam hi kanop zui don Israel mar lam himna ti chian ani ma chu Lebanese ral tlan mi nuai rukte hi kan let tir don lo ati Strait of Hormuz paltlang thei turin Malaysia po ma alana sa a Nimin Khan Malaysian Transport Minister Anthony Lok chuan Iranian Ambassador to Malaysia nen anin biak na chungchang thu chua siamin Iran nen thian tha kan ni a inzom na nget tak kan nei Malaysian longten toll tax po chung lovin Hormuz an paltlang thei don ti ina soi Malaysia hi Muslim ram 64% zet sani Muslim te omna ani Iran po hian unaw enin ayana inremna ansiam ma karliam ta po khan Malaysian long pasari Iranin achua sakto ni in Malaysian Foreign Minister Mohammed Hasan chuan asoi Iran war ma khan nitin long zarwal ten Hormuz an paltlang thina tunlai hi chuan long sombak an chua dulova chu po Iran nena inzom na nei Iran phalna dil te chau anni heti lai hian United States twal chung oil man po kumsang ni som pani nulama asan bertum atlenga Galon khata US dollar li anito ti American Automobile Association AAA chuan nimin khan atarlang Iran war ma February thla khan galon khat hi US dollar thum ani thina American 10 indo hi antuar ve hle ni in alang oil galon khat hi 3.79 liters ni in liter khat manchu dollar khat ain atam ti na ani President Trump chuan oil harsat na tok mek Asian ramte chu American oil lei turin asila ani lo chuan Hormuz akal ula indu chula ro ati kumsang ni sompakon hulama amasaber turin India chuan Iranian oil amangle donta tuna hian India long Iranian crude oil barrel nuai ruk phur chuan Gujarat apan mek March nili khan Khark Island achwa sana Gujarat port hi April nili vela athlen beisei ani jinkonga thuya thlakhat anthanga ahaw tak remrem hle shipping track data tangalan danin long pakhat Afremex pingsan chuan Gujarat Vedinar port apan meka kumnga hnuwa Indo Iran oil trade thartho le na masaber ani United States chuan India chu Iranian oil lei phalna nisom thum chunga tan alo petoa April nisom pakwa atop tur ani Trump admin po hi pu berin adu du asoi renga India tan po thopui harve vyawang kumsang ni sompariat US sanction ma khan India hi Iranian oil leitu lian ber ani thina ni khata barrel nuai nga singkhat sangriat te alalu thin US in Iran a sanction hu kumsang ni sompakwa January to May chung khan ni khata barrel nuai ni singruk sangriat chau alato ani China tellovin Iran war atop don lo engtin nge nizel don US Iran war ti top tuma Pakistan in doi thiam chwa atum na chu voin thlengin ra tha ala chwa theilova fawai dura jung ang main ala thamral tuang zelani Pakistan chuan China lam a hoi tahlol mai March ni som thum pakhat nimin khan Pakistan Deputy Prime Minister le Foreign Minister ni bok Ishaq Dar chuan Beijing athlenga Chinese Foreign Minister Wang Yi nen US Iran in biakna ahlo chamchan le malak chaudan tur an soidun ni in report chuan atarlang Ishaq Dar le Wang Yi hi March ni som ni pasari khan phone call in an loin beto boka reilo ten huwa Beijing athlok chautanga la hetiang zelani chuan Pakistan hian Russia India le North Korea thlengin atlo kwal angai don ni in alang March ni som ni pakwa pathian ni khan Turkey Egypt le Saudi Arabia Foreign Minister tenen Pakistan chuan Middle East boruak an lo soi ho to a China tel lo chuan seramu an thur zo meu lo Iran indona ti top ani thainan China chuan Pakistan chu point panga adwan chwa saka Pakistan China 5 points chu
amhasabera inka hai ceasefire zam anianga wantlang mipui le infrastructure liante ti chiat to lo tur Strait of Hormuz hon tur ti te atelani. Zhu Yangbo, Middle East expert and director of the Center for Afghanistan Studies, Lanzhou University chuan Pakistan China in biak na hi Iran war chungchang ringot ani lawang chu aya Pakistan ta na poimo zok chu Afghanistan war oma ani na taka chuan Pakistan China cooperation rampan hi inpui bom dan tur an boy pui berani ati Pakistan economy din hun hi ache ema US China Russia Middle East turam po abet thailo US atlon renga China po anhol thai chuang lo tuntuma Pakistan minister in China atlo hi atul viawang po ni lovin China hian international influence anaya aron ve angai apoimo ve ani ti tarlan na chikhat China ti lomnan ani thaibok tin May ni som pali ni som panga khian US President Trump chuan Beijing atlo rin ani a international politics hi kan hriat thiam phak bak thil a omani lelama chuan Pakistan hian Iran indona hi top thwai se ativiawang achan chu Pakistan Balochistan region hi Iran buainin akang kai theidona Pakistan tan political turmoil buaina za khuwa thlen thei Iran le Pakistan hian ramri kilometers zakwalai anin trom boka politics thila Pakistan tan hlautur omia lo poni se Iranian ral tlanten Pakistan an pan vai chuan Pakistan economy cheto sa International Monetary Fund loan billion sari na chok na manga nungve trok hi achele der thayani tihian remna du wang po ni lovin Iran war in Pakistan buaina anu lu ma ti top hi apoimo taviau ani Mars ni som ni pakwa Islamic Rampali foreign minister ten biak nakha Iran war pia lam an buai puin ya ria na aliana ceasefire du wang ringotin hetitak hian Pakistan hi aphusamia lovang The Guardian editorial in tarlan danin Pakistan hian military bloc NATO le kwat ang deu din atumve ni inalanga chulam hoya an thusoite ero puanzar anilo Middle East boruak thurun tu chu Iran le Israel an niria Iran in proxy war khelin Hezbollah Hamas Houthis te mangin amhel maramte abei thaya Middle East tana fapaswal chung ko ti chatu chu Iran ani Pakistan chuan Iran ko mo bol hi aning to a sani Muslim rampaliten military bloc andin chuan Iran hi ain thlarung ve deu to turangai ani chutiang bokin Israel po atim ve to bokang tin tun ma point Iran Israel le US kara ceasefire agreement alo photo thina Middle East ramte ngai poimo anningai lo anin dowa an chola anin dole thin Turkey point aning ve ta hle a Iran proxy war le ballistic missile te thlengin khwa khir saka ceasefire agreement na tarlan andu ani chuti rualin Israel ham that jok thaina tur agreement ero pumpel andu telbok Pakistan le athurwal puite hian oring jok chwa andua chumi tur chuan China thlopna Pakistanin telani thaibok Trump le JD Vance musit Zelensky chu Hormuz venghim turin andu Indona hian mihring ati chela Burma chuak unau tepo chelna annei athalam le chelam tiamin Ukraine po hi khovel ria ta chertu chu Russian invasion ani kanti thayome kumli chung chu sahid drone lakalo inveng to anni a angai na ria anni Russian Ukraine war tir lam khan drone ri an riat chuan mut hil ngai na aom lowa thile damin kar thilani drones mantlom ka thlak nan US air defense system ringota in nga athailowa Ukraine chuan drone laka himna tur angai to chuakta a tun Iran wara hian technical support petua antang tareng ani Ukraine ang bokin Gulf fronten Iranian drone ka thlak nan US dollar million tel an kap char theita big lo kilometer sangli zanga ahla Ukraine puina andong tran mek in la hrel homanga February ni som ni pariat sang ni som ni panga a Donald Trump le JD Vance in chal delta ka Ukrainian President Volodymyr Zelensky anan khumkha kantreveka tuna chuan Middle East himna turin Ukraine anmamo veta Ukraine chuan sahid drone ka thlak na tur ral thuam mantlom sting le bullet an siama
Gulf ramle US military base te mamo channa ani ve don ta Iran war ma khan Trump chuan Zelensky tran puina adil don ani chuan ato bera adil tur thu asoya aumzia chu kadil ngai lovang ati natluk ani kumsang ni som ni panga August tha khan Zelensky chuan White House closed door meetinga sahid drone ka thak na tur interceptor technology US allow offer to a Turkey Jordan le Persian Gulf state US military base omna drone interceptor siamna din allow rot to boka Trump admin chuan an ngai thu tak du lova tuna chuan Zelensky puina an mamo ta si ani Ukraine siam sahid drones ka thak na sting le bullet hian success rate 70 to 90% anaya kumsang ni som ni par February thachunga Russian drones sanga te 87% jet an ka thak sakani Ukraine siam interceptor te hi US dollar sang ni zangaman lek India poisa chuan 2.5 lakhs vel lekani US hian amamo tak zeta Trump le JD Vance khan Zelensky hi an ngai sang lo ema Zelensky hian hanti taw ve deu se thatur Ukraine hian US puina amamo lo kantilova inza ton hi alo poimo mange kanti mai chawani